Inka ibalikas asi siyang tulay, tingka ayate ket sikalaeng ti inang patpatke ingka na tumpal tanem daytoy lubong ko biag ko ket naraksa nuadda ka tuyden na pagbinuligan ta adwa amang buket ti adu nga arapan biag ko di mo panunutin asikat tinamdong laksiden jaktong maaramid umadayo di tatanam ket kanayon ko ngay balikas asikalaeng tinak ay ayate inka ibalikas asi siyang tulae tingka ayate ket sikalaeng tinagpatpatke ingka na tumpal tanem daytoy lubong ko biag ko ket naragsa nuadda ka tuyden na pagbinuligan ta adwa amang buket ti adu nga arapan biag ko di mo panunutin asikat tinamdong laksiden jaktong maaramid umadayo di tatanam ket kanayon ko ngay balikas asikalaeng tinak ay ayate ibalikas nga si siyang tulae tingka ayate ingkat tungpal tanem uray anyaman ti dumteng apan lubok iti biagta sabay kumawan to maumay ko di mo panunutin asikat tinamdong laksiden jaktong maaramid umadayo di tatanam ket kanayon ko ngay balikas asikalaeng